안녕하십니까. 배구 감독 김호철입니다. 배구의 기본 기술에 대해서 배우겠습니다. За одоо энэ хичээл болгоод урлагийн анхаарал 토스를 шатны 배우게 되게 됩니다. мэдэх зүйлс зохицсон зүйлсүүд байна. 셰프에게 연결을 해주는 것을 의미하는 것이고요. 토스는 공격수가 공격을 잘할 수 있게끔 연결해주는 볼을 이야기하는 것입니다. Энэ дээр холбогч 자, 지금부터 배구의 기본적인 준비 자세에 대해서 배워보겠습니다. 먼저 양 다리를 벌리고요. 자세는 자기가 가장 편안한 자세로 낮출 수가 있고요. 그다음에 손은 앞으로 이렇게 들어서 언더 패스와 위로 오버 패스를 동일하게 할 수 있는 자세가 준비 자세입니다. За одоо энэ хэсэг маань болгоод 먼저 다리를 бэлтгэл хэсэг байгаа тийм. 양 어깨 넓이만큼 벌리시고요. 자세는 가장 편안하게 낮추시면 되시고, 그 다음에 손은 앞으로 내시고요. 손을 앞으로 드는 이유는 언더 패스와 오버 패스를 용이하게 할 수 있는 гараа ингэ 자세이기 болгож 때문에. байгаа болоход доороос дээрээс бөмбөг хаваад зөвлөлтөж урагшаа гараад 자, 먼저 언더 패스에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 언더 패스의 가장 기본적인 것은 손 모양인데요. 왼손이든 Монголоор 오른손이든 honor pass гэхээр нөгөө нэг доогоор доогоор доороос доороос авах гэдэг.